Konnichiwa minasan, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Nining leksyon na atong i-conjugate ang atong ikatulong irregular verb, ang iku, umuadto, umulakaw, sa uskagatos nga conjugations, nga kumon sa pangadlaw-adlaw nga hinapon, ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kini ang una sa upat ka parte, ug diri atong tutukan ang conjugations numero 1 hasta 26. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobras us kagatos nga lainang verb conjugations nga gigamit sa ordinaryong Nihongo ug kining leksyon na mosuma total niining tanan. Karon atong i-conjugate ang irregular verb nga iku, umuadto, umulakaw. Atong gamiton ang dictionary form iku, ang te form itte, ang conjunctive form iki, plain negative non-past form ikanay ug ang plain past form itta. Niining punto ha, kinahanglan ka mao ka na unsaon ning pagporma, pero pwede nimong reviewon unsaon sa leksyon 30. Ang atong tukion nga mga conjugation mulangkob sa di pa og sa paghumagbuhat, permiso og pagdili, pagpamalihog, pagmandar, pagbasol og pagkumpleto, mga nominalizations, butang, paagi sa pagbuhat, gusto og di gusto mo buhat, sayon og lisod buhaton, musuway og buhat, bisag mo buhat og bisag di mo buhat, di kinahanglan mo buhat, paglista og mga buhatonon, og pag-ekspresar og eksperyensya. Kung gusto kang modonar bisag pila aron makahimo patagdagang libreng video sama niini, palihog ipada gamit ang PayPal, Eric's Nihongo Lessons. O para sa pag-book og private lessons, individual o klase gamit ang Zoom, suwati kog email sa ericsnihongolessons@gmail.com. Ichibang, sa di pa mabuhat. Formula, ru, mai ni. Ru, mai ni. Leksyon 35. Sa di pa moadto o sa di pa mulakaw. Iku, mai ni. Iku, mai ni. Sample sentence, sa di pa ko moadto sa Japan, magtuon kog Nihongo. Nihon ni iku mai ni Nihongo benkyou suru. Nihon ni iku mai ni Nihongo benkyou suru. Nibang, pag humagbuhat, o kini kay way mga musingit nga aksyon tunga-tunga sa una o ikaduhang aksyon. Formula, te kara. Te kara. Leksyon 36. Pag humag-adto, itte kara. Itte kara. Pag humanak og adto sa Japan, mangita kog trabaho. Nihon e itte kara shigoto sagasu. Nihon e itte kara shigoto sagasu. Sambang, laing conjugation sa pagsulti og paghumagbuhat og diri aduna tay mga aksyon nga mosingit tunga-tunga sa primero og ikaduhang aksyon. Formula, ta ato de. Ta ato de. Leksyon 36 gihapon. Pag humag-adto o pag humaglakaw. Itta ato de. Itta ato de. Pagkahumanyag adto sa Amerika, nahimo siyang bantugang aktres. Kanojo wa Amerika ni itta ato de yumei na joyou ni natta. Kanojo wa Amerika ni itta ato de yumei na joyou ni natta. Yongbang, permiso. Temo i. Temo i. Leksyon 37. Okay ra nga moadto o okay ra nga mulakaw. Ittemo i. Ittemo i. Pwede ba kung moadto sa banyo? Toire ni ittemo i desu ka? Toire ni ittemo i desu ka? Gobang, pagdili. Tewa ikenai. Tewa ikenai. Leksyon 38. Gidili ang pag-adto o paglakaw. Ittewa ikenai. Ittewa ikenai. Di pwede nga moadto sa baba sa bulkan kay peligro. Kiken na no de kazan no kakoe ittewa ikenai. Kiken na no de kazan no kakoe ittewa ikenai. Rakubang, hangyo pamalihog. Te kudasai. Te kudasai. Leksyon 39. Palihog adto didto. Itte kudasai.
itte kudasai. Kung mukaon ka, palihog adto sa cafeteria. Taberu nara shokudo ni itte kudasai. Taberu nara shokudo ni itte kudasai. Nanabang, palihog ayaw pagbuhat. Naide kudasai. Naide kudasai. Leksyon 40. Palihog ayaw og adto o palihog ayaw og lakaw. Ikanaide kudasai. Ikanaide kudasai. Palihog ayaw og adto sa eskwelahan ugma kay wa tay klase. Ashita wa jugyo ga nai kara gakko ni ikanaide kudasai. Ashita wa jugyo ga nai kara gakko ni ikanaide kudasai. Hachibang, pagmandar, buhata. Ang formula kay ang iku mahimong ike. Ike, leksyon 41. Lakaw o hawa dire. Ike. Ike. Adto sa imong kwarto. Kimi no heya ni ike. Kimi no heya ni ike. Kyubang, pagmandar, ayaw buhata. Formula kay runa. Runa, leksyon 41 gihapon. Ayaw adto o ayaw lakaw. Ikuna. Ikuna. Ayaw adto kung weekend. Daghang tao. Shiumatsu wa ikuna kondeiru kara. Shiumatsu wa ikuna kondeiru kara. Jubang, pagbasol o wa kapugong. Te shimaw. Te shimaw. Leksyon 42. Nakaadto o nakalakaw ahat. Itte shimaw. Itte shimaw. Tungod kay way mi adto, nakaadto na hinoong kusparke nga ako rang usa. Dare mo ikanai no de, boku wa hitori de koen ni itte shimatta. Dare mo ikanai no de, boku wa hitori de koen ni itte shimatta. 11 bang, pagkumpleto, hingpit buhaton. Ang formula kay te shimaw. Te shimaw gihapon. Leksyon 42 gihapon. Kompleto nga moadto o mulakaw. Itte shimaw. Itte shimaw. Pero ang itte shimaw kay wa gamita sa niining konteksto. 12 bang, nominalization gamit ang mga nouns. Pasabot ni ini kay ibutang nato ang verb at tubangan sa noun aron mohulagway sa noun. O gato kining gitunan sa leksyon 43. Pangalitan, iku basu. Iku basu. Pasabot, ang bus nga moadto o ang bus nga molarga. Mao ba ning bus nga moadto sa Shinjuku? Kore wa Shinjuku ni iku basu desu ka? Kore wa Shinjuku ni iku basu desu ka? 13 bang, nominalization gamit ang mga pseudo-nouns koto o no. Ang formula kaibutang ang verb at tubangan sa koto o no. Adunay mga rules kung hain ani nila ang gamiton ug ato kining gi-eksplikar sa leksyon 44. Ang akto sa pag-adto o sa paglakaw, iku koto o ikuno. Ang pag-adto o paglakaw sa Tokyo kay sayon na lang tungod sa bullet train. Shinkansen de Tokyo ni iku koto ga benri desu. O Shinkansen de Tokyo ni ikuno ga benri desu. 14 bang, mga butang. Formula kay conjunctive form sa verb plus mono. Conjunctive mono, leksyon 45. Ang conjunctive sa iku kay iki plus mono busa ikimono. Ikimono. Pero wa ni gamitan ng konjugasyon na sa verb nga iku sa hinapon busa why ikimono. 15 bang, paagis pagbuhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus kata. Kata, leksyon 46. Paagis pag-adto, iki kata. Iki kata. May duha ka paagis pag-adto sa ikalimang andanas. Hagdanan o elevator. Gokai made no iki kata wa 2 aru. Kaidan ka elevator desu. Gokai made no iki kata wa 2 aru. Kaidan ka elevator desu. 16 bang, gusto mo buhat.
Formula kay conjunctive form sa verb plus tai. Tai. Leksyon 47. Gusto mo adto o gusto mo lakaw? Ikitay. Ikitay. Gusto kong moadto sa Japan sa sunod nga Abril para mo tan-aw og cherry blossoms. Watashi wa lainen no 4月に桜を見に日本に行きたいです。私は来年の4月に桜を見に日本に行きたいです。17 bang di gusto mo buhat. Formula kay conjunctive form sa verb plus takunay. Takunay. Leksyon 47 gihapon. Di gusto mo adto o di gusto mo lakaw. Ikitakunay. Ikitakunay. Di ko ganahan mo adto sa Japan inig summer. Init kaayo unya basa ang hangin. Natsu ni wa Nihon ni ikitakunai. Taihen atsukute shikke ga oi. Natsu ni wa Nihon ni ikitakunai. Taihen atsukute shikke ga oi. 18 bang sayon buhaton. Formula kay conjunctive form sa verb plus yasui. Yasui. Leksyon 48. Sayon adtoon o sayon lakton. Ikiyasui. Ikiyasui. Tungod sa bullet train, sayon ra adtoon ang Hokkaido. Shinkansen de Hokkaido wa ikiyasuku natta. Shinkansen de Hokkaido wa ikiyasuku natta. 19 bang lisod buhaton. Formula kay conjunctive form sa verb plus nikui. Nikui. Leksyon 48 gihapon. Lisod adtoon. Ikinikui. Ikinikui. Tungod kay layo kaayo, mas lisod adtoon ang Australia kaysa Amerika. Toy kara Amerika yori Australia no hoga ikinikui. Toy kara Amerika yori Australia no hoga ikinikui. 20 bang musuway og buhat. Te miru. Te miru. Leksyon 49. Musuway og adto. Itte miru. Ittemiru. Gusto ba ka masuway og adto sa usa ka Japanese Summer Festival? Nihon no Natsu Matsuri e ittemitai desu ka? Nihon no Natsu Matsuri e ittemitai desu ka? 21 bang bisag mo buhat pa. Temo. Temo. Leksyon 50. Bisag mo adto. Ittemo. Ittemo. Bisag miadto ko sa universidad, wa ko nakakita og maayong trabaho. Boku wa daigaku ni ittemo ii shigoto ga mitsukara nakatta. Boku wa daigaku ni ittemo ii shigoto ga mitsukara nakatta. 22 bang bisag di pa mo buhat. Nakutemo. Nakutemo. Leksyon 51. Bisag di pa mo adto, bisag di pa mo lakaw. Ikanakutemo. Ikanakutemo. Bisag di ka mo adto sa universidad, makakita ra kag gihapon og trabaho nga dakog sweldo. Daigaku ni ikanakutemo kyūjō ga takai shigoto ga mitsukaru. Daigaku ni ikanakutemo kyūjō ga takai shigoto ga mitsukaru. 23 bang di kinahanglan mo buhat. Nakutemo ii. Nakutemo ii. Leksyon 52. Di kinahanglan mo adto o di kinahanglan mo lakaw. Ikanakutemo ii. Ikanakutemo ii. Tungod sa online shopping, di nimo kinahanglan mo adto sa tindahan. Online shopping de mise ni ikanakutemo ii desu. Online shopping de mise ni ikanakutemo ii desu. 24 bang paglista og mga actions nga wa nagsunod. Tari-tari suru. Tari-tari suru. Leksyon 53. Moadto mo lakaw og uban pang mga actions. Ittari nani-nani tari suru. Ittari nani-nani tari suru. Sa information kiosk, ang mga turista kay gaadto diri tibok adlaw. Annaijo de wa kankousha wa ichinichi juu kitari ittari shimasu. Annaijo de wa kankousha wa ichinichi juu kitari ittari shimasu.
Ni 15番、eksperyensya. Ta koto ga aru. Ta koto ga aru. Leksyon 54. May eksperyensya nga moadto. Itta koto ga aru. Itta koto ga aru. Nakaadto ka na sa Japan? Anata wa Nihon ni itta koto ga arimasu ka? Anata wa Nihon ni itta koto ga arimasu ka? Ni 16 bang, ug mao ni katapusan ni ining video ha. Why eksperyensya? Ta koto ga nai. Ta koto ga nai. Leksyon 54 gihapon. Why eksperyensya nga moadto? Itta koto ga nai. Itta koto ga nai. Wa pa ko nakaadto sa Australia, gusto kong moadto. Boku wa Australia ni itta koto ga nai. Ikitai. Boku wa Australia ni itta koto ga nai. Ikitai. Ug atong sumahon diri ang mga conjugations nga atong natuki ni ining leksyon na. Sa di pa ug sa paghumagbuhat. Permiso ug pagdili. Pagpamalihog. Pagmandar. Pagbasol o pagkumpleto, mga nominalizations, butang, paagi sa pagbuhat, gusto o dili gusto mo buhat, sayon o lisod buhaton, musuway og buhat, bisag mo buhat o bisag dili mo buhat, dili kinahanglan mo buhat, paglista og mga buhatonon o pag-ekspresar og eksperyensya. Sa sunod nga video, sa ikaduhang parte, atong tukion ang mosunod nga 24 ka conjugation hasta sa ika-50. Kini ang mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga mo ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals, kinahanglan mo buhat, sigig buhat, nagkaanam og ka nanto ka, og ang ika-50 kay ang palabi og buhat. Sa gamayng donasyon nga $10, pwede na kong ipada nimo ang verb conjugation formula sheet sa tanang verb conjugations nga atong gigamit ni ining video series. O kaha, exercise sheet bahin sa mga miaging leksyon aron mo palig-on sa imong pagtuon. Imili lang ko kung unsa imong gusto. Kung arisgado ka gyud makat-on og ginapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon, kung nagsakay ra tas jeepney naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o ka break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning ako mga training videos. Ang akong video series giplano para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.